Buenas tardes. Dos palabras como vicepresidente primero de este Parlamento, tanto a los responsables del Colegio Andramari de Echarri Aranaz, como sobre todo a las y los alumnos que estáis aquí con nosotros y que formáis parte del programa de Erasmus Plus y que estos días estáis pasando entre nosotros procedentes de diferentes países de Europa, como Italia, Polonia, Austria, Rumanía, etc. Bienvenidas y bienvenidos a este Parlamento, a la casa de todos los navarros y navarras, en mi nombre y en el de la institución, y junto a mí me acompañan en este recibimiento que os hacemos representantes de distintos grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión de Educación, Esther Corres de H. Bildu Nafarroa, que me acompaña, Asun Fernández de Barayalde, Isabel Aramburu, María Solana, Consuelo Satrustegui de Aragabay. Eta era honetan lehenengo Esther Corresek hezkuntza batzordearen izenean hitz batzuk botako dizuet eta segidan bideo bat ikusiko dugu eta parlamentuko egoitza berezienak ikusiko ditugu. Yes, a brief summary about what he said. He said as a Vice President of the Parliament, he would like to welcome you all, not only our Ikastola Andramari, but also all the different members of Erasmus Plus program. We are very grateful and you are all welcome to this Parliament of Navarra, and the house of all the citizens of Navarra. First of all, welcome to the Parliament of Navarra. We are proud of your presence this afternoon with us in the Parliament of all citizens of Navarra. Arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Nik ere euskera egingo dut azalpena. Andramari ikastola Europa Batasunaren irakaskuntza programan onartua izan da beste 8 herrialdetako ikastetxeekin batera diseinatutako proiektu bati esker. 2 ikasturtean zehar, proiektuaren inguruan lanean ariko dira elkarrekin Polonia, Austria, Hungaria, Errumania, Italia, Portugal, Lituania, Grezia eta gure herriko ikasleak. In the Paradise Garden of Europe da proiektuaren izena. Horren xedea da Europan dauden espazio natural ezezagunen mapa bat sortzea. Horretarako ikastetxe bakoitzak bere inguruan dagoen eta sarma berezia duen espazio natural bat aztertuko du, ondoren beste kideei erakusteko. Azterketa hau hainbat ikuspegitik egingo da, arlo zientifikotik begiratuta. Fauna eta flora, inguru giroaren aldetik dauden mehatxuak, baita kultur ikuspegitik ere, tokiaren interpretazio artistikoak, tokian tokiko usadioak, erabiliko den hizkuntza ingelesa izango da. DBH bigarrengo ikasleak hasita daude jadanik lanean. Gai honen bitartez ondorengo helburuak lortu nahi dira. Lehena, herrialde desberdinetako ikasleen arteko elkarlana sustatzea, ingelesaren erabileraren bitartez. Bigarrena, irakaskuntza metodologia berritzaileak garatzea irakasleen artean. Hirugarrena, inguratzen gaituen munduarenganako jakin-mina elikatzea. Laugarrena, kontzientzia ekologikoa ernatzea. Bosgarrena, portaera ekintzailea bultzatzea. Seigarrena, pertsona arteko harremanetarako gaitasuna handitzea. Eta zazpigarrena, besteak beste, kultur aniztasunaren inguruan tolerantzia bilakatzea. Ikusten denez eta ikusten dugun bezala, tamaina handiko egitasmoa da Andramari ikastolak lortu duen hau. Eta oso harro sentitzen gara. Harro Nafarroako irakaskuntzaren kalitatea oso ona dela esan nahi duelako. Harro gure ikasleak goi mailan daudelako. Harro guraso irakasle eta parlamentu
honetako hezkuntza batzordeko partaide gisa. Zorionak Antramari ikastolako irakasle, ikasle, guraso eta partaide guztiontzat. Mila esker etortzeagatik eta espero dugu egun onak pasatzea gure herrialde eta gure hiri honetan. Eskerrik asko eta ongi etorri. Yes. For you to know what she was saying, she made a brief description of the project, yes? You already know what this project is about, yes? She described the main aims of the project, not only to get to know natural places, but also to know the ecological value of those places, and at the same time to make different arts and crafts in order to work creativity about those natural places and so on. And she said that it's actually a big project. Many countries are involved. They are very proud of that school from Navarra is involved in such a big project. And yeah, she underlined that it's a very good thing for our education, and of course we're in touch with different cultures and so on. And to sum up, she said they are proud of this such projects.